whamalo ki he kautalavou e lo whāpe mo e hiwa whakoloa ke kamata ke ripoti e vai whanua tonga tapu. Te u whenga peke u talangofua pe ki he tataik sekretai lahi siasi, ne kore mai pe ke owa toi owa he minite tahanima a e ripoti pe atuanga minite tahanima ki e hiwa maria taitari mo lotu. I he whiawhini ko whiawhialahi ke o whakakato a e ripoti o e wahi whanua tonga tapu pa mai tau e nima koe ni whanonga mai ai. Pea ko e uho o e ngā ue mo e misiona a e wahi whanua i he kau whaiwhikau pea mo e ka inga lotu i he poupou ki he ngā ue o whatewhito he tohi koi a whahawa e taha whaa pea mo vese o no mo e whitu. Pea neu mamata ki ha angelo e taha o puna i he lotolangi ko ia te ia e o ngongre rei tangata ke malanga ki ati nau tolo o nofo i he mamani. Pea ki he pureanga kotoa pe mo e whahinga pea mo e rea pa mo e kakai. O ne pehe a ki a reo lahi mana wahe ki he o tua pea atua e whakamalo ki a te ia he kohokosia e whitula a o e ne whakamau pea hu ki a te ia na ne ngauhi e langi mo e mamani pea mo e tahi ma ngahi matawai o ngahi vai. Ko e visone o e ngā ue pa me he unioni o au mai ki he misiona ko e whaamu ke tau hoko ko e kainga lotu longo mo ui lau maari e ia mo i lerei pe tau veke ke tau hanga o ririua tonga i he malohi o kalaisi. Pe ke tau misiona ia kutuku mai ke tau alu pe tau ui pe tau teu i ha lau maari e ki he api ko hanga he e kio teu whakafou atu i ane hoko ko ia konga lelei mui ofui ai o tua. Pea taha ia e kaweinga o e visone pea mo e misiona koia ai unioni pea pehe o haua i ki he misiona pea na e to'o ai e he wahi whanua ke whai ai e alo i ngā ue i he tau e nima koe ni i he tau mua ke tau alu pea tau whamo ui halau maarie. Ko whi ombea ripoti whi kawaki pea mo e kau ngā ue kau whai whi kau na nau tō whatongia i he tau koe ni e nima koe ni e ngā ue. Aia koe whai whi kau uluaki ko whai whi kau whanueri mataere ko hono hoa o whaanga a Mrs. Monu ia mataere. Tauhanga lawei ko whai whi kau pasta whanueri mataere ko e tangatai pa esteni a ses au fitu e misiona tonga. Kana ne toi ngau e whawhai whikau pe ki ono tauhi a e siasi au fitu o nuku alofa i he siasi lea whatonga mo lea whapālangi pe pehe ki he siasi koi au puke. Pe neongo malu ai a e siasi koi a halatu tonga. Ko whai whikau hono ua u tokoni i he ngau e koi i he vai whanua tonga tapu he tau e nima koe ni. Ko whai whikau pasta se kope whinau. Ko no hoa o whaanga, ngāwe aki pehi ngoa ku manako ai sekretari ke ui ako no whaanga ko Mrs. Piola Finau. Ko pasta se kope Finau ko tantai sekretari lahia sia au fitu he misiona tonga. Ka kune toi tō whatongia pe mono whaamiri ko i whai whekau ia sia o waini pe mo sia o malapo. Whai whekau hono tolu poupou e ngāwe ko pasta o whapepa. Hoa o whaanga Mrs. Tupo Pepa, pea koe whai whekau eni o tataka motonga pe ko mua pea mo holonga. Ka ko pasta o whapepa, koe retire pasta ia. Whai whekau hoko ku poupou ki ngā ue he tau e nima koe ni, ko whai whekau Alfred Peini, hoa o whaanga o Alfred Peini, ko Mrs. Fotuika Peini, pea koe tale kita ia e misiona i he kautalawou, mo Pathfinder, pa mo Adventurer. Ka i he taim tatau ko whaiwhekau Alfred Peini na ne tauhi ai siasi o Havelu mo siasi o Tofoa. Ko whaiwhekau hoko ku poupou he ngā ue vai whanua koe ni tonga tapu ko whaiwhekau asa ki walu. Pea mohono hoa o whaanga ko Mrs. Low ki walu. Pea ko whaiwhekau
asa ki walu pe mono whamiri o nau tauhi ai sea so fua motu haasini pe mo perehake. Whaiwhekau hoko ko whaiwhekau Filipe Fifita. Hoa o whaanga koi a whaiwhekau Filipe ko Mrs. Luisa Fifita. Pea koe whaiwhekau no whahefa, pea mo nukunuku, pea kiai pe ai whamire taha i houma kau nau lotu pe ki whahefa. Koe whaiwhekau hoko o tokoni ke ngā ue ko whaiwhekau Daniela Katoa. Hoa o whaanga ko Mrs. Moana Katoa, pea koe whaiwhekau koe ni o ne tokanga i e siasio mau whanga houma ke rikao popua o whakamalumalu i he tangatai paisteni. Koe whaiwhekau hoko ko whaiwhekau Kolositi Havea. Hoa o whaanga Paurine Havea, pea koe whaiwhekau ene o nau toka pea mo kolonga a Kolositi Havea, pa i he taim tatau koe Chaplini eni a Piula Primary School ai whaiwhekau koe ni. Whaiwhekau hono hoko ko whaiwhekau Richard Tani. Koe whaiwhekau eni mai siasi o Piula, pa koe Chaplini ai Kolisko Piula. Koe whaiwhekau hono hoko whakaosi, whaiwhekau na loto moala, ko no hoa o whaanga ko Mrs. Ofa Moala, koe tarekita ia vai whanua tonga tapu, lau tohi whasahapate pea mo personal ministry. Pea koe whaiwhekau koe ni, o kone tokanga ia toko mololo, ha te iho ko seni pea mo wholaha. I lo tonga e tau e nima koe ni, na ia e taha e kau ngā ue, toho palau i e vai whanua tonga tapu, nane tō tau. I he ngā ue lolotonga i ne fua whatongia i hahake mama, aia ko whaiwhekau tari te palu. Whamalo pe ki he whamiri koe ni, pa mo fua whatongia ka nei au ki he wawhi woua nei tō tau ai whaiwhekau koe ni. I e vai whanua tonga tapu o ki ai e kau whaiwhekau mālolo. O nau kei lau maari e rei pe, pasta pen moto i noke, whika wā ko pasta mā kistonga, whika tolu ko pasta o whapepa, ka kune kei tokoni pe he ngā ue lolotonga, whaiwhekau sonatane lātu, pea moe whaiwhekau ku hik whanua pea mei wawau ki tonga, ko whaiwhekau nori moala. Koe kau ngā ue ke toho ngā ue, i he kaweinga mo misiona, i he tau e nima koe ni te walu. Pea pore ia e mo ui e misiona, kai tau te whito i vai whanua tonga tapu, i he tau taktaha koe ni, ai mahu inga te walu ki he kau ngā api, whamiri, ngā ue anga, pea ki he ngata anga mamani. Sea koe uho ni ngā ue vai whanua, pea mei he whaiwhekau na kulawe o nau ngahi ngā ue anga, mo nau ngahi siasi, koe kia katoa pe ki he visone mo misiona whakalukufua e siasi te walu. I he loto veke veke, whaiwhakaut mauku, i he mo ui mo mālohi o sisu, ke lawa ui pe teu i hakau a konga mai ki, ke mateu teu ke aho e whoki mai ai. Pea kotui koe e toki lawe ki ai ngahi potu ngā ue, pa pehe ke sekretari lahi, koe lahi taha o e utu tāu o kwhai, he tāu taha, koe whai he vai whanua tonga tapu. Pea koutui i he lalanga ko ia e teu alu, i he visone me misiona o whai, o ku kamata peia me he kau whai whekau, pa mo nau kai ngalotu, i he ngahi potu ngā ue e misiona, o ku iai e ngahi potu ngā ue ai vai whanua, hange ko ia koe Women Ministry, o ki ai e potu ngā ue Women e vai whanua, koe Children Ministry, o ki ai pa moe potu ngā ue Children, ta tau pe ki he Youth Pathfinder, o au pe ki he ako, o ki ai a ngahi waa koe ni, o au pe ki hono teke, ai kaweinga teu alu, o whatatau pe moe misiona ko ia ai misiona. Aia koe ngahi mea malawa ni o kulawa ke whakahoko i he taumua pētaha, i he tau taktaha ko e utu laumarie ko e teu i ki he api ko hanga he ki o teu i. I he taimita tau pe i he mo ui aki ai visone mo misiona teu alu ka oku i kai ke tuku ai e langa ngā ue i he siasi whakakolo i he wahe whanua.
I he wahatau koe ne ni mau, lawai ke langai, ai whare lotu o e siasi au fitu o wholaha. Pei kai ke ngātai, ko lawa no tāpua ki, mo e tanu pou ai kere kere, ke langa e whare lotu ko ia o e siasi o perehake. Ko e taha pe ia ngai mea au whainga kia ia vai whonua, ke kauwha taha pe ai alu, pea mo e langa ngā ue, i he ngā ue anga koe ni. Bagoutui e sea, ko e taha e nia e langa ngā ue whakaosi, ai whaiwhekau mālolo ku mau tautou korea ke tokoni mai, a whaiwhekau o whapepa, ka ko no langa koia ai whare lotu koia o wholaha, pau kiai e whakamālo kiai. Taimita tau pe i he langa ngā ue i loto he siasi, i he kaweinga koe ni, ka oku toi kau monu ia vai whanua tonga tapu, i he lalanga mo ui whakalau maari e, tau te whito i he ngahi wholau o whakahoko mai kautaki, ta mei he unioni, divisione, hau ke konferenis lahi, i e wahatau koe ne nima koe ni, pe au ku nau hau i he ngai tawha ke kehe, hange pe mo lawe i he ni, i e health stewardship, tau kautaki koe ia, pe mei he unioni, o ku hoko ia koe tāpuaki, langomaki, whakalototoa, ke veke veke ai wahe whanua, i ngai whainga maari e ku nau ahi ai, e tau ngā wei tonga taponi o whahoko ai, ai ngahi malangataha, pea mo ngahi semina, koe tanumaki, koe uhinga, koe kaweinga, te ualu, o whai ke whakamamafa, o e tau e nima koe ni. Taimita tau pea langa ngā ue o ku whai, ko tui pena mou whanongo re rei pe, ke ku lawe ke kau whai whekau. Ka paute mou whatoka ngā i mai e mape, koe mape koe ni kune hanga whaho ataka tau tolu. Koe lanu koe ni o ki ai nuku nuku pea mo whahefa pea mo houma, koe whai whekau o ki ai ko Filipe, Fifita. Koe lanu kulo kula, ko puke pea mo nukalofa, o ki ai e tangatai pa steni, pea kai ke ngātai o whakamalumalu pe ki ai e mo ngau e mo whai whekau Daniela katoa i mauwhanga homa ke rikao pea mo popua. Te muhanga whatoka ngā i ai tuunga ngahi lanu, o kune hanga whaho ata mai ka tau tolu ki ai pore ngā ue. O ku whakamahino ka tau tolu, koe whaiwhekau e tahau me mei ke ne tauhia sea se tolu, sea se whā, sea se ua, ai anga e tuak mau tolu, he mau toko hongo fulu pe. Ka o ku iai ai sea se ua tolu, pea koe sea se hoko ia e taha i loto ai. Koe taha ine pore o ngā ue, koe uhi mau toko si whakakau whaiwhekau, kau ki ai pēa whakamālo ke kau ere tāma, kau taklot, o sias whakakolo, pēa mo e pou o kwhai. I kai ke ngātai, i ai pēa mo e pore he ngā ue koe ni, he tau e nima koe ni, koe uhi koe toko lahi alu koe tori, pēa au ku wesia pēa e ngā ue, he ukai koha alu pēha mahina e taha pē ua, kau alu he mahina e fitu, alu hao tau e tolu mo tau e whaa. Pea au whai ai pēa a ene wesia, o au peke taimi u whai ai whiri lakanga. I kai ke ngātai, o ku tamaiki pēa ngā ue he aho koe ni, i he ngā ue anga, pēa koe tūnga e mo ui whakalau maari e, o ku whiema o pē ke toe langomaki, ke toe lele iange. Ka koe tahaini ngahi pōre, o ku hoko i he ngā ue anga. Kai ke he neongo ai tuunga koe au ki ai, ai langa ngā ue he tau e nima koe ni, pea kai ke ngā tau i ai hono ngahi pōre ke whehanga ngai pea moia. Ka o ku iai ai lotu pea moe tui, ko hiko tau hanga atu moe palani ki he kaha u, o hange koe mea na tau whanongo he malanga, pea kai ke ngā tai, koe tau mua ku tau iai he konferenisi koe ni, I will go on God's mission. Sea i e whawhini o ku iai pēa palani e vai whanua tonga tapu ki he hoko atu e wawhi waono, i he kawenga koe ni te alu i ngā ue ai otua, pea koe hiri koe ia e konferenisi, mahino ka te mau tolu, koe i venu lahi o kuhanga mai i he I will go on God's mission, koe TPM for Christ, mātongani i he aotahaua ke ha waono siulai o wanoa waono. Pea o si wholahi pēa e palani ngā ue,
ke lava ke whengawe aki e kau ngāwe, e kau whaiwhe kau, me kau whai ako, pepehe ke ngai siasi, ke lalanga tua i o kamata i sa anuari, ke mau teu teu, koe uhi, koe iwen mau inga koe ni, koe TBWM for Christ, ai au whahoko koia i siulai. O kia ia e kaweinga, o whai kia i lalanga, o iloa peho no whakatonga o pehe, koe evangelio whetaiaki toonga mo ui. Pea e whai ai e tokanga i kina, i he teu teu, pea moe tō, pea moe hangatu, ki he utu tau, i he au tahaua ke hau waono koia o siulai e wanoa waono. I o koe palania sea o e hangatu ai waifonua tonga tapu, o kamata he tau fo o mau tukutaha e mau tokanga, ki he teu teu, ke lawa ke mau mateu teu, ki he polo kalamba, mahu inga whakaotua koe ni whekawaki teu alu, i he ngāue ai otua, i he TBWM for Christ, me ao tahawa, ki a waono koia siulai, o tau fo ou. Ko no whaosi pe o e kili pōti e houa koe ni, sea koutou pe ke u whamalo ia. Ai tangatai presidenti lahi, ai tangatai presidenti, kau mai tangatai sekretari lahi o misiona. Neongo pe taulofu e whatongia, kau na hifo pe ke mau humo umata, i he sio ke tūnga o kia e ngāwe vai whanua tonga tapu, ke na kau pe hono alofi, o e tau ngāwe, i he ngāwe he ngahi sias whakakolo. Pea kona ala mai ai o to'o, ai ongo sias lalahi, a nugalofa, pea mo vaini, pea wongo ia he motuani, kau mai toenga ki kau whaiwhe kau, o mau kau kau he tau e nima koe ni, kau hi koe loto toa mo loto lahi, o i kai ke lau e whaingata e ngāwe, kana hifo ke mau kau whakataha no teke ai wahi whanua tonga tapu. Pa kou salute ka tik naua, pea kou whakamalo loto honga i au pitu, kau hi koe na poupou o whai. O kou whakamalo i he whiaf koe ni, ai kau whaiwhi kau, o i wahi whanua kau maaho mo ngahi whamiri. Ke mea i pe sea, ia e kau whaiwhi kau, nau mau whatongia he uru i ofisi, pea nau te kau pe he taklalahi, o i tauhi o ngai sea swakolo. Pea neongo pe e nau ke iako ako laka he ngā ue, ka kou whatonga i he tau e nima ko eni, e nau whak mo ui mo nau ngai whamiri, ke teke ngā ue neongo i mau tokosi i. Whawheta i au lau maarie, pa kou salute atu kau whaiwhi kau, kau maha mo ngai whamiri, o vai whanua tonga tapu. Māloe ngau e māloe poupou, whakakato tau whatongia, pa tau kau he lau he houa koe ni. Kou whamalo atu, kau ere tā, kau mae, kau takilotu. Kou whamalo lahi, ki he whamiri o e siasi kotoa pe, o vai whanua tonga tapu. Sea, ke mea i pe koe ngahi whatongia ko ia misiona. Ko pau pe ke whaaki he vai whanua tonga tapu. Pea kou whawheta i pe ki he laumari e ku mau, he whamiri au fitu, o misiona tonga e vai whanua tonga tapu. O kai ke ia taimia te nau kalo, o kai ke ia taimia te nau holomui, kau nau wholanima he taimi kotoa pe, ke poupou e ngā ue whakalukufua, whekawaki teu alu koe ni, pea oku ongo, o kia ia e honga ia, pe kou salute atu, ki he whamiri kotoa pe, ki he sias kotoa pe, o vai whanua tonga tapu, mālo e ngā ue, mālo e poupou, hanga i ki o tāpe kina ki mau tolu, mo tau hanga atu ki ngā ue he kahau. O koutu he houa koe ni o kore whakamore more atu. Tau te whito peke paisteni kau mai se tai lahi, peke kau whaiwhi kau mo ngai whamiri, pa pehe ke kai ngā lotu kotoe vai whanua. Kana iai hato whatongia, mo hatataki na e whai atu, o kai ke whiunga, mo eanga e lere ho tau waka, whakamore more i angeau, he koe poto poto pea ni mui. O kou mau e o whalahi ka tik mou tolu, pea kou talamonu atu vai whanua tonga tapu, talamonu atu sea, o whapeke tau mau, ha wharearea e lotu whonu he keresi me tāpua ke i ki lewe marangua ngata anga e ripote vai whanua tonga tapu,
Malo. Ai, hei vai pena gloria o speba toki te fai fe ui Oh, kita hantu ke. Marcelo. Foi a chilena Sayang.
Testing. Oh iya. Malo apito kauiva pa malo apito whaiwhekau ai report. Koe ngahi report whakoeni koe tau vote pe ke receive ngahi report koe ni. Koe report whaupe skeri tari mo tau panga popau ke tau tari pe tari. Ka ki mua ke tau hanga o mau report ai tarikita wahe whanua tongatapu. O kia i hataha o ku iaha ne whehu, iaha ne comment ki he ripoti whawhofa wahe whanua tongatapu. Mau whea mohea mo doru ia. Mau whea mohea pe mo mau doru ka koe ngā uenu tau he nea ke whakahoko ai ngā uenu. Sai, malo o bito. Koe ngahi report whakoni ko mahu inga ke tawanga siofe ngahi report koe ni. O koe ke uhinga nau reporti ke koroa pe ke tick the box na nau whai reporti. Ka koe ngahi reporti koe ni ke tau sio ai anga whewhe ke whakalaka i ngā ue ki mua. O kou whewhai pe whang comment koe ni whai kau malo apito e ngā ue. Ka koe ngahi ume anga mahen penu whai kono uhinga ke whakalaka i ngā ue. Koe ka uhinga ke tuhui whakoe ki lalo. Whawhawhau ngā ue, pea kou sio ki ngahi u potungau, pe hanga toko ngai, koe ko ngā ue mama. Tonga ngahi potungau e lahi, pea lahi whankisias, o ke hanga toka ngai. Ka koe ripoti, ke malawa ke tau sio ha whainga whaunga ke whakalakalaka i ngā ue. Ko paupe ke ki whaiki ke ripoti, i he pea mai ma whanki whika. He ripoti ke tau sio ki ai. Ai ko ngau nau sefa he report ho highlighti. Taha ngahi whakaamu ensuring that every minister must conduct an evangelism. Pea koe tau mua ke nau mao ha toko hongo fulu he tau. Whawhawha hanga risi whakau whaiwhekau o ku ngau he wahenga tongatapu. Ka te ki sayang ka pati hanga risi mai e statistika. Ko hai na e lava mau e foi ngai foi tau mua ko ia Koe malawa pe ke tau comment he ngai founga e malawa ke te whakalaka nge ngau e koe whankisias whakalokolo. O ka pau e o mai ripoti o tala mai koe kisiasi koe na e whakarele ne whaevangerio i he tau kotoa pe. Koe kisiasi koe hala au pito pe whaevangerio i pe alawa reo ke tau sio ai. Ta koe me e utotonu ke tau hanga o siofi. Na report e whamamafa o alu ke he whamiri, alu ke he kaunga api. Koe hae ngai porokalama na e whai. E kuhanga te au e whamatala. Koe tau mua ia, ka na e kai peke whai ha ngā ue ki ai. E koe ngai report peheni utotonu ke o mai whai ki ia. Na e anga whewhe tau hanga apply ai tau koe whamiri. Pe koe hae whanki whika na e maumi ai. O whe mau pe te whanki statistika koe ia ke malawa ke tau te sio lolotot ki ai o ilo. Koe ngahi u e ria e koe o totonu ke whai ke ngā ue. Koe kau whaiwhekau e kou ngā ue, pa koe kau whaiwhekau e kou ka kia nau ngā ue. Koe ngahi u mea o totonu ke tau sio ke ai. Whawawha no maha nau ngahi o whaanga, kau mau whe mau ke mau sio. Ko whe kau tama koe na e whai koe ki o tau mua. Ke whalere nau whaevangerio i he tau kotoa pe, pa koe whika whiha na e mau he tau kotoa pe. He koe mea koe wapu koe convince lahi, koe whika koe e tau ngā ue. Koe whamatala i koe sisu e whaitotonu i he toitapu. Na nehanga oange tareniti ki e whaitokotolu. Taha ua nima. Pea whoki mai ua mo nima, taha polo e na whika pe talangi sisu, koe whaitotonu e. Whaitotonu e. O mai taha, whawhoki me pe e tahakane a nge talangi sisu, tae whaitotone tamo e. E u whe mai tau ngai ripoti e tuke tau hanga identify, ko whe kau tama whaitotonu me kau tama tae whaitotonu. Ko koe ku hinga ke tau turi ngā ue, ko koe kau tama utotonu ke tau tokoni. He koe ke tau kei hoko tai pe tau ngā ue, he ku whawhalala hore ngai u ripoti koe ni, ke ilo he kau tama koe he nominating committee, he taimu ko nau whanoa he u ripoti koe ni pa nau ilo, koe tama u ngā ue. Ange ke ne whai ngā ue, ulahia ke koe wholofola ia o tua, kau ke whai totono he mea sisi, pe atu ke whai e ngā ue ulahi. Ka ko pai ke ilo he nominating committee ia, ripoti koe e tōtaha ngā ue ia,
Pana o fili ko e nominating committee pa fili ma tamaya. Na ke le fai hanga o ta no ses falo kolo na be anga fe ni alo fale le department e. Au fe ma o bit nga he report ke te ki fai ki kiang ai mai e he kai ko hau hinga ke tuhi fata ki lalo. Ka malava pe ke fala ka tau nga we kono ai report ke report mai me ko na fai. Me ko na hoko. The extra happening in the district. Ihel falo kolo ga siasi pa mo ka nga we. Ko ki komeni pe ke hedi pa ko ka uhinga ni ke tui fo ngawe ko ngahi ume te siofi he tanga te report e tau ngawe ko e fangi statistic pe he ke tau sio pe na fe anga ngawe o ke o mai po fa matala mai ko ngahi u tau mua e na fai ki e ngawe fa ho faia ka ko ha me ko na lava fa ho ko ngahi ume ko fe ma u ke report ngai fa ta pe ni e lava le vai ke e whakalala ki mo. Kai whamalo a bite whahuke ngāue, whamalo ke kau ngāue na nau ngāue heni tonga tap, nei o mai hano lipoto mo ngāue, malo a bite ngāue pe a ofa peke hanga tua o whatapukine mo tolu he hoko te tau ngāue I tonga tapuni. Ka pau ke te ai ha wheui, ha tāna ki mai, te tau hikini marea voti ke tari e ke tau hanga mao, ke tau tari, ke tau mao, ai ripoti ko ia a wahenga tonga tapu. Koe o ke loto ke tau mao e ripoti ko ia a wahenga tonga tapu, pa ke hiki haki ho kāti imu. Ia, mahalo. Koe kau tamakana kou, koe ke hiki hako mo kāti o whewhe mo doru ia. Oa te mo mohe he tau whakataha. Mahalo apito whewhe kau. Te tau whai peha lotu, ke tau hanga lotu e ngāue e whewhekau, pa mo wahenga tonga tapu, ke whaosia ke tau ripoti. Koe konga whaosia pupi e tau whakataha tau turi koe ni lotoni. Koe komit whiri au nana tolu ke whiri mai nominating committee. Pa koe tau ospe tau tolu, tau mātuku tau tolu ka nau toki whaosi nau tolu, Aia koe lotu I koe ripoti e whewhekau, koe tau lotu ku e pia tau tolu pa tau toko mai a pompong ke o mai nau ripoti, pa tau toko vote. Muloto ki ai? Koe tau lawai e tau tolo. Pa koe ko kore ki he whaiwhekau tariki tau wawau, kataki. Mea mai ki he maika, pa ke whaiha lotu I e tariki tau tonga tapu, pea lotu I pa moe ngāue he wahe tonga tapu, pea whakaosi ai pe tau whakatahai he whawhini. Kore ke mo mea katoa ki olunga ke tau whaos. Malo. Ke tau lotu. O tua mafiko koe tamai fungani maa olunga e a Fiona. Whawhitai o mau lau marie koe whakakoloa e aho. Hono koloa wholofola ka o maa a ngahi ripoti ko mau whanongoa. Mau whamalo pe eiki koe alo ofa e a Fiona ko ia ho mau mui anga. Whai mea I ho mau tau whetuku ki ho mau vai anga. Pongpong I he whewhini eiki ku mau au ke tō mui o ngā we anga talu me ane pongpongi. Pea koe tamai o eiki e kuo ne hanga whakahoko mai ai ngahi ngāue kuo lava I he tau nima o ka manaki ke mau situa ki ai. Ai tau mua ngāue ke mau aluatu. Aluatu ki he ngahi whetu, ho mau ngahi whamiri, ho mau ngāue anga, ngahi kaunga api, ke tala ki ai e ngongole reo ku wawe ke toi whoki mai. Mau lotu eki tāpu kina ho tamai o eki, kau maa e fua whatongia, une whakahoko he wahe whanua, kai ke whengalo, a si ono whamiri, pa mo e poupou ku whai ke te ia. Tuku ke tākai a kia malohi ho lau maari e maa oni, pia tuku eiki ke nofo ho loto ngā I he ene mo ui, kene kei maupe malohi, ku hui ko e whatongia o kune hanga whakahoko. Oa nā ngalo e tuenga si kau whaifkau e wāhenga, kau māsio nau ngai whamiri, kau ngā ue kotoa pē, I ngahi hako anga, kau mā e loto whare e siasi o wahe whanua tonga tapu, o ku mau lotua eiki, tuku pe ke kau I he ngā ue. Ka pau he kai te ke kau mo ki mau tolu, he kai te mau lava ha mea.
tāpua mawahea e sea, ka uma sekretari, pehe ki e komit whiri, ni ngō ku te kai ke nāu lawa mai pa moe o la, tāpua kina ki nāu tolu. Whakatutukua ki mau tolu i he whewhini a merino, pa moe kresia e awhiona. Tuki mahu whanga pehe kolosio kāre vare. Pe ke whakamalu ki mau tolu i he whiawhiko e ni a kalaispeko alo, ko mau whamo ui e meni. Malo. Mamalo ki he sea, whaiwhikau mawene, kau mai whaiwhikau o tonga tapu, pe pehe ki he a tek mautolu e kau houe ki me mipa e konferenisi. Ko tau ki announcement pe ka pongpongi, ko whamanatu at pe ko hui ko tau booklet o mau pe polokalama mo e taimi, ko e whaamu pe ke tau turi ki ai, ko e walu ka mata e tau hiwa talitari. Pe hoko atai pe mo e tau devotion pongpongi, wea ngo kau hiwa pongpong, mea mai o whanongo ai, hiwa fōu a piula, pe ke hiwa pe mi Amerika, te nau iai. Pe koe kore ia mo e whakaam ke tau turi ke taimi, pe mo e tau ngahi polokalama, ko osi asiat pe moutolu ko ia, ko mou nofo holo i piulani, ko e mau mea tokon pongpongi, pe mi he ono, o ata ia ke breakfast follow for ia kau pa ke teu rewa pa ke ha ki he tau mawanga ke resi pa tau hoko ai ko tui ka ngai mea bia whamanata tu e whiawhini malo apita mō mea mai ka mō mea waro